šta misliš u svom radnom vijeku koliko prosječan radnik radi u životu sati? Koliko prosječan radnik radi? Znači koliko sati u životu prosječan radnik, ne ono sad šef, ni ništa, Aha, nego šef nije običan radnik. je, ali recimo običan radnik. Znači, Koliko, ako računamo koliko radi u cijelom životu? 40 sati mjesečno, Režamo 40 sati tjedno. Pa neki prosjek svih ljudi kao, neki će normalno raditi više, neki će raditi manje, ali što koliki je neki prosjek radnika? I sad ja sam tako loša u davanju, kako se to kaže, Procjena. da... Hajde, šta misliš u cijelom životu? Sad ćeš mi smijat. Računaj, pokušaj si malo zamisliti u glavi, izračunati u glavi. Ne mogu ja to. Znači, 40 sati tjedno računaj, otprilike, neki više, neki manje, rećemo da je to kao neki normalan radni tjedan, 40 sati. Dobro. Sad probaj izračunati sad otprilike, fula ćeš vjerojatno puno. Fula ću 100%. Ja ću reći... Molim te, nemoj samo dati neki glupi odgovor. Onda ne se samo sramotit sad. 100.000 sati. 100.000 sati? Da. Pa to nije loš odgovor, to pročekaj. A htjela si reći samo koliko si htjela reći? Ne, htjela sam reći 100.000. Jer to je bio prvi broj kad je To je ponagao. bio prvi broj, sam se nekako mislila da nekak puno zvuči. Otprilike 90.000. Ozbiljno, tak puno? Da. To je baš puno. Pa je, zato što računaj, na primjer, mislim da je malo manji, ja sam računao ako kreneš raditi od 20 recimo, ali neki rade i manje, oni koji rade recimo nakon faksa šta krenu, kuriš, ali na primjer sad ti da radiš od 20, znači 40 sati tjedno, 160 mjesečno, da. I sad to ti je oko 1900 godišnje, tak nekak. I onda sad to računaj puta, znači od 20 do 65, kao što je sad je 45 godina, ispadne ti, ne znam, 89, 88, 7, ne znam točni broj, ali tak nekak, znači oko 90.000. Dosta, dobro, ali iako moraš uzeti u obzir godišnje bolovanje, to sve skupa. Pa da, to sve. Mi smo Helena i Mati. A ovo je tvoje, moje, naše. Ja nikad ne bi radila na puno radno vrijeme. Ne, ali... Pa mislim da rijetko ko bi htio raditi na puno radno vrijeme. Ne, ali mislim da općenito, ne znam sad kako je to u drugim državama, ali u Austriji je to dosta česta kultura da, recimo imala sam par prijateljica i one su mi znali reći, mislim da, nije bitno, i one su mi znali reći da njihovi starci nisu nikad u životu radili na puno radno vrijeme, nego tipa na pola radnog vremena ili na 30 sati. I to me je nekako cool jer je tu to kao prihvaćeno, to je normalna kultura, ako ti možeš s tim preživiti, ok, da, zašto ne? Mislim da, nema potrebe, mislim ako možeš imaš, ne znam, nekretninu i da sve i dobro ti plaća posao na pola radnog vremena, a ne da ti se više radi, dosta ti je to što imaš, onda zašto ne? Okay. A tebi se, mislim, desila ta situacija, ali... Koja? Znaš ona situacija kad nešto želiš u životu Znam. I ne dobiješ to, ali dobiješ nešto drugo ko zamjenu umjesto toga, i onda ti se poslije imaš priliku dobiti opet ono što si htjela. Na primjer, sad, mislim da to tebi bilo tvoj posao, ti si tražila posao. Dobro. I nisi mogla naći posao. Dobro. I bio je, onda si bez veze tražila posao, da si trebala novce. Dobro. I onda si našla posao i u međuvremenu ti se javio, si dobila priliku sa drugog posla koji ti se više svidio, koji si više htjela. To je istina, da. Što ništa to često u životu, ne? Nije. Ja mislim da, ne znam, to je uvijek ono, zato što tad baš u toj situaciji meni je bila kao okej, učasti, zato što je bila situacija da se one meni nisu još javile za tog posla s kojeg sam ja htjela, a meni je letio drugi. Onda je bilo ok, ću sad sjediti doma i čekati i odbiti potencijalni drugi posao dok čekam njih, ili ću uzeti drugi posao, pa šta se desi. Onda se desilo to da sam uzela drugi posao i sam prešla s jedan na drugi. A vjerojatno da si ostala čeka da ti se javi taj posao koji si htjela, ti se ne bi javila. Da, vrlo vjerojatno. Ali mislim da je to tako, mislim, ja se sjećam par situacija isto prije ne znam, dok si htjela nešto, ali ne možeš doći do toga i onda se kao kupiš nešto drugo, i onda na kraju
ispadne da si ipak mogu, da si možda malo dugo, da si još malo pričekao, tako nešto bi bila prilika za nešto drugo. Naprimjer, sad ti čekaš, nešto na akciji, neku skuplju malo stvar. Mm-hmm. Naprimjer, imaš jeftinu stvar i skupu stvar. Da. I sad ti čekaš da ova skuplja stvar bude na akciji, Da. ali u međuvremenu ti se ne da više čekat i ok bi ti možda mogla biti ova jeftinija stvar, ti kupiš tu jeftiniju i onda za, ne znam, par dana poslije toga ova skuplja bude na akciji. Ne znam što je bilo, u vezi čega je to bilo, ali bilo je. Ne znam, ali postoji teorija koja se zove Law of Detachment, što znači, to jest koja kaže da ti jednom kad zapravo nekak prestaneš toliko želiti nešto, ta ćeš to dobiti. U smislu, sad ja kažem, ok, ja bih htjela... Kao s mlijekom. Da, ne. Ja bih htjela, voziti BMW-a. Bubam, bez veze, pa mi prvo na pamet, ne bi nikada, ali nema veze. I onda ja kažem, ja to baš jako želim, ja sad ne mogu živjeti bez toga. Svaki dan razmišljam, budim se, ja bi to htjela, zašto ja nemam. Dobro, onda ti malo promijeniš to i kažeš, ok, ja sam ok ako ja neću voziti BMW. Da, kao ja sam ok s tim, ako ga dobijem super, ako ga neću imat, bože moj, to je kao više dodatak neki u moj život i ta će doći prilika i ti ćeš moći voziti BMW-a. I to je Law of Detachment. Još jedna teorija zavjere? Nije teorija zavjere, to stvarno radi, isprobaj. Dobro, a je postoji za tebe, kao pošto si rekla da ne bi radila na puno radno vrijeme nikada? Mm-hmm. Ne bih htjela raditi na puno radno vrijeme. Ako ne moram, ne bih. Ako ne moraš, koji je tvoj dream job? Poslije snova. Koji bi bio? Recimo sad, da znači, nevezano za novce, nevezano za radno vrijeme, za sve, koji je tvoj dream job? To mi je tak teško za odgovoriti, zato što moj san je zapravo da ne radim, kao nemam... Dobro, nemoj ti sad filozofirati. Pa nije, ali nije filozofija, stvarno je. Kao u idealnom slučaju ja ne moram raditi, a imam novce. Dobro, ali da moraš raditi, znači nema idealnog slučaja. Moraš raditi jedan život do kraja života. Moram raditi jedan život. Moraš raditi jedan posao do kraja života. Koji bi to posao bio? Nevezano za obaveze. Ali to mi je opet tak glupo, ne znam bi ga htjela raditi cijeli život. A dobro, sad na prvu, dream job, šta ti zvuči wow, ovo bi bilo zanimljivo raditi. Ovo bi mogla raditi cijeli život. Nisam nikad razmišljala o tome, zato što, ko što sam rekla, ja jako volim koristiti svoj glas i svoje riječi. Ti jako puno voliš filozofirati, ja vidim. Ne, ali nije filozofija, nemam dream job, nego nešto ti mogu pričati, eto. Znači nešto, radio. Da nije, eto, recimo. Dobro, a kad si bila mala, svi si imali kad narastem, želim biti, ti si htjela biti? Pjevačica. Pjevačica i glumica. Dobro, i? I danas to nisam. I zašto? Šta je bilo kad se predamislila? Zato što nemam glas za pjevanje. Iako danas kad čuješ ko se pjeva i šta se pjeva. Da, to je prvo, a drugo mislim da to možeš trenirati iskreno. Kao ne možda, ne znam, ko neka svjetska zvijezda, ali mislim da bi prošlo. Pa mislim, čuo sam da ljudi idu kao na te vježbe. Da. I isto tako glumica, isto mislim da je moguće, jer mislim da čak nekak malo znam glumiti. A dobro, ali to mislim da... Ali se može istrenirati. Možda ako vježbaš, mislim vjerojatno nećeš sad, nećeš ti sad, ne znam, glumi, možda nećeš dobiti Oscara nikad, recimo. Ali mislim da oni, i to je isto, ali mislim da bi u normalnim kao nekim, recimo, serijama, bilo skroz moguće glumiti. Ali to je meni smiješno, jer realno, ja mislim da ti šta god sebi staviš u glavu i ako vježbaš i radiš, za to možeš. Imam priču za to. Bila sam jednom na jednoj konferenciji, došao je kao... kako se zove, gost je bio neki lik, kao danas je poznat, tad nije bio poznat, koji je... Neki lik kak je poznat, kako se zove? Ne znam kako se zove, kao poznat je u biciklističkom svijetu jer se bavi biciklizmom. Mm-hmm. Uglavnom, on je odlučio, njegov najveći san je bio da on odvozi onu utrku biciklima prek cijele Amerike, gdje voziš ne znam koliko svaki dan, ali uglavnom kao imaš 1000 km u par dana, to jest više 1000 km par dana i to je bio njegov san, ali on rekao kao, pošto on nikad se nije bavio biciklizmom, nije to htio. I onda je jednom rekao, šta, ja ću sad to probat, i onda je vježba, mislim da se 3 godine pripremao i prvi put nije uspio, došao do Polanda i završio bolnicu jer se nije dobro pripremio za tak nešto. Nakon toga je svake godine pobjedio 16 godina za redom, tu istu utrku. A rekao da prije toga nikad nije bio biciklizma. Ok, kada će doći na naš podcast? Da, priča nažalost njemački, ali nema veze. Pošto onda naučit ćemo. Da, i kuš takve neke stvari, znam toliko pričati da jednostavno ako zapneš, mislim da možeš toga doćiš.
Pa mislim da i na kraju krajeva, mislim, ne, sad mislim sad zvuči će kao da, ne znam, disrespektam glumce i te sve, ali mislim da ako je dobra, ak ti paše uloga, da ga možeš odglumiti 100%. Naprimjer, neka uloga koja je dosta slična tebi, ovak kakav ti jesi. Da, ali to onda nije gluma više. Pa znam, ali si ipak kao u seriji, recimo, traži sad nekog glumca koji najviše paše tebi tvoje osobnosti, ili kako si ti inače, znači da se ne moraš uopće previše glumit, ali moraš malo. Mislim da bi svako onda možda mogao vrlo dobro odglumiti. Naučiš tekst i tak te, ali... Ali mislim i općenito kažem da se pripremaš tipa godinu dana za jednu ulogu bi vjerojatno znao jako dobro odglumiti. Pa mislim da tu ima dosta velika konkurencija. Da, i to je ono što je meni bilo kao, nisam htjela uopće ući u taj neki svijet glumaca. Ne, mislim, općenito kao taj neki show business i to kao sve to super, ali na kraju dana zapravo biti glumac je jako teško. Jer kao super sve to glamorozno, ti trebaš doći do toga. Znaš ti koliko ima malih glumaca i one se zapravo bore za svaku ulogu koju hoće dobiti i to me nekak baš pogotovo krećeš iz ničega, onda absolutno. Svi kreću kao iz ničega, normalno. Ne svi, ali većina. I onda jednostavno, pogotovo ako nisi to radio od malena, ako nisi išao te škole i to sve, onda vjerojatno... I jako puno nepotizma, ima jako puno ljudi koji vuku veze od svojih mama, tata, Hollywood i slično. U životu sa svim. Da, tako da ja to nemam, to je prva, druga, ja živim u Gracu, da živim u Londonu, to je bila druga stvar. Pa mislim da te kažem, nemaju svi iste prilike, ali nije nemoguće. Kako si napraviš, tako će ti biti, kako bi se rekao. To je istina, ali isto recimo tako u Londonu i tim većim gradovima postoje Netflixove audicije za serije. Zašto nismo išli kad smo bili? I tak možeš random doći na audiciju za, ne znam, tipa bile za... Kako se zove ono na Netflix, ona serija Outer Banks. Mm-hmm. To je isto bilo i kao onda su, ne znam, tipa par glumaca je prek tih audicija zapravo dobilo ulogu tak nečem velikom što je danas veliko. To je zapravo, mislim da je sad to dosta često, jer mislim svako malo sve te nove serije što izlaze, to sam većinom random ljudi. Da. Mislim, koji kao, nisam to ne znam, da uzmu neke poznate glumce pa da onda glume u serijama. Nego sve te neke nove serije koje čak i koje boomaju kao i koje lošije prođu. Svejedno, mislim, nema sad tu nekih pravila više. Mislim da je za filmove više uzimaju kao te zvijezde i to sad je to sad kao moderno. Da. U trendu. Jer, na primjer, te kao manje poznate glumce više viđam po serijama nego po filmovima. Jer sad, na primjer, poznati glumci se još uvijek vrte po tim velikim filmovima. Ali ja mislim da to je zato što filmska industrija ima puno veći budžet nego normalno, više može platiti to sve, da kažem, ali to je zapravo mi jako cool, što, na primjer, ti ako živiš u tak nekom možda kao većem gradu koji imate, recimo, te ja bi išao na svaku audiciju. Pa ja isto prođe, APP. Jer mislim da je tak bilo i ona, kak se zove, ona serija Outer Banks se zvala, da su tamo upravo neki ti klini. A što sam se tebi ispričala? Pa da ti kažem, mislio sam, zaboravio sam skroz koja je to serija, oči mi nije bilo u glavi. Da. Ali uglavnom i to su serije što smo mi zapravo isto gledali, je zapravo bilo ljudi koji ti nikad ne znam, koji nikad nisi vidio, nikad nisi čuo, nikad nisi bili. Ljudi i samo su uzeli priliku. Tako. Dobro, a da se vratimo na posao. Dobro, koji je tvoj dream job? Moj dream job. Ne znam. Eto, vidiš da nije lako odgovoriti. Ali ja nisam rekao, ja ne bi nikad radio. Ovako, idemo probati naći moj dream job. Znači, ne bi bio da radimo doma, znači, negdje moram biti negdje. Možda nešto aktivnije. Okay. Kao da sam aktivan. Ali jel bih htio da imaš priliku da možeš ako hoćeš raditi od doma? Ne cijelo vrijeme, nego tu i tamo. Pa mislim... Da, ali nije mi to nužno. Dobro. Ali recimo da mogu raditi ako ja hoću. Znaš, na primjer, sad trebam nešto baviti i da onda mogu uzeti. Ali ne sad kao da imaš 2 dana fiksno doma, kao 2 dana doma, 3 ure, tak nešto. Ne, mislim ne bi mi bilo potrebno. Ovo je prva osoba koja se tak nešto ne bi imala. Nešto aktivno bi moglo biti. Neću sad reći nogometaš i tako to se ne. Možda, ne znam. Sami se treba da mi se klub će mi biti policajac jer gledamo seriju Rookie. Tako da, ali ne bih htio biti u teretani. Još uvijek stigneš biti policajac. On je sa koliko se 40 godina? Još imam 15 godina. Ne bih htio biti u teretani trener. Nekak mi to, ne znam.
Nekako Dobro. mi je to onak ne zvuči mi napeto baš. Dobro, a šta, ko je... Znaš šta je htio biti? Šta? Presretač na autocesti. Wow, kak kreativno. Ili onaj ko vozi hitno samo. Ko vozi hitno. Da. Joj, to bi bio poslije noćne more. Ili tako nekako, znaš, ili možda vozač možda vozač nekom, neću sad reći Formula 1, nego ono vozač nekom bogatom Aha, nekom ko treba prijevoz ovak. To je cool posao. Mislim, kao ne zvuči sad, ne znam ja šta, ambiciozno i ne znam šta sve, ali mi zapravo dosta čini cool, da. Jer na primjer, ti njega voziš i onda on ti kaže, ne znam, dočekaj me tu za sat vremena, ti onak možeš raditi sat vremena što, mislim, imaš kao slobodno, ne moraš biti na poslu. Mislim, kao na poslu si, plaćen si da radiš šta hoćeš tih. Basically, da. Kao, još pogotovo ako on ima, ne znam, security oko sebe, to ti ga sam vodiš, security, imaš pratnje oko sebe, nije to sad, ne znam koji... To mi zvuči jako cool. To mi zvuči jako cool. Ali mislim da je teško upasti tak nešto. To sigurno, jer mislim isto da ih dosta ima, jer kao ne trebaš imati nikakve specijalne kvalifikacije i razne ništa. Ne znam kako se to gleda. Da, ne znam ni kako doći do toga. Da, ne znam ni ja. Ali to bi mi bilo tak nešto aktivno, kojiš nešto možda ali čak to nije aktivno ako sam sjediš i voziš. Samo sjediš i voziš. Pa da, kako je to aktivno? U tom smislu, ne kao da mora biti nešto s tijelom. Ne sada trčim, kožiš, ni tako nešto. Ali ko šta mi zvuči ili nešto što smiješ voziti malo brže. Aha, recimo to tako. Tipično muško, mora biti brzi auto i da ga ja vozim. Idealni odgovor je bio vozač Formula 1. Ili to ne mora biti vozač Formula 1, vozač bilo kakvih utrka. Da, onaj, šta ima još? Pa imaš Formula 2. Ne, ali da nije Formula, da je drugi auto. Imaš NASCAR, onda oni rally, ali to je malo... To je malo opasno. Too much mi je to malo. To je za tebe too much. To je da, mislim, bilo bi vjerojatno zabavno. Ali koliko dugo? Ali mislim da se dok se ne prvi put slupa. Ali kažem opet, možda kažem, tak neki posao što bi ti malo uvede adrenalina, koji malo te hvati adrenalin malo. Ali kojiš, to bi bilo jako zabavno. Ti si strelac za horoskopu. Da, i ti si. Znam, ali strelci inače trebaju baš adrenalina u životu. Onda se jako puno kako se to zove, onih ljudi koji rade na filmu dok skaču umjesto tebe. Oni su, kako se zove takvi ljudi? Kaskaderi. Jako puno njih su strelci zapravo, zato što sam čitala baš članak. To mi dobro koliko je istina, ne znam. Vrijeme da krenem tražiti posao. Ne znam koliko je istina, ali baš tak puno tih akcijskih. A kad smo kod kaskadera, ali bi to ikad radio? Da. Ja ne bi. Da. Gledala sam u te nekakve reportaže, katastrofa, oni to sve fakat rade. Pa mislim, da, plaćam si za to. Pa znam, ali kaj plaćaš si da se baciš sa zgrade, ne kužim. Pa, mislim, dobro, možda mi je to malo previše. Bio je, a ne, to je bilo u seriji, kad je bio neka kaskader, kad je trebao glumiti osobu koju su zapalili. Aha, da, a dobro, dosta često, mislim, u zadnje vrijeme sam čuo da je dosta tako bilo nesreća sa njima. Da, to sam ja čula. To je, možda mi je to malo previše. To je malo tumač. Malo mi je to, previše. Htio sam reći na njemačkom, ne znam zašto. Aj, reci. Neće. Uglavnom da, dobro, znači ti si rekao da ne bi htio raditi na puno radno vrijeme, znači ovako, i bi ti htio raditi za više, kao da imaš više novaca, ali da ti je teži posao i stresni, dobro. Ili za manje novaca, ali da si onda ideš sa kao nekom srećom, zadovoljstvom, da ti je zabavno na poslu. Znaš kaj, to mi je baš teško za odgovoriti, zato što sam ja jako ambiciozna osoba i ja volim kad trebam puno raditi, kad je teško, volim challenge, ali s druge strane moje zdravlje to ne voli, ne bi vjerojatno voljela na duže staze da sam ja neprestano u stresu i drugi ljudi oko mene te vjerojatno ne bi voljeli. Tako da mislim da bi odabrala da baš moram birat manje posla i manje plaću, to je kao bolji posao s manje plaće. Kao za bolji posao manje novaca. Da. Jer kojiš, meni je problem, znala sam biti u takvim situacijama gdje jednostavno, znači nuditi se super plaća, ali kao dosadno na poslu. Ništa ne dešava. Da. Ja ne mogu. Moj mozak treba nešto, moj mozak treba challenge, ja moram nešto, ja moram imat razlog zašto ja radim nešto. Trebaš imat kak se purpose, ne znam kako se kaže na hrvatskom.
Joj, znam, na vrhu jezika mi U je. Austriji smo 4 godine, ne znamo hrvatski. Ne, kako se zove? Smisao. Da, smisao. Cilj, smisao. Moram imati smisao to što radim. Tako da, kužiš, ne znam. Ali samo si rekao da bi uzela lakši Pa posao. ja mislim da bi mi dosadilo nakon 2 mjeseca da bi tražila nešto teže. Pa mislim da svi ljudi treba, mislim, a Ali nije, nije. već kako gledaš, zato što neki, Nije na kod primjer, svih. neko ko ne vole radit, Ili nekako nije takva osoba jednostavno. da, ali koš, većina su to ljudi oni koji ne vole raditi i samo žele raditi svoj posao Da. i ići doma, kao i onda te novce iskoristiti za stvari koje ih zabavljaju. I to mi je fair, to mi je cool, da bar ja mogu tak. Puno toga bi se šparala u životu, ali kažem ja ne mogu. A mislim da je to, ali mislim da za to trebaš onda naći zabavne hobije, da te tak nešto ispunjava. Da, zabavne hobije. A mislim, biti ne mora biti zabavan, ja mislim to je sad subjektivno, A svakome mislim, nešto gledaj, drugo ne zabavno. moraš, u principu svakome zabava je relativna, svakome je to je neko drugčije. drugo, da. Ali što se posla baš tiče, kažem, ne znam. Najbolji bi bio neki miks. A Neki sad opet miks. idi filozofije, diplomatski, Ali zato što kad me pitaš PR takva, trening. pitaš me takva glupa pitanja. Nisu glupa pitanja. Jesu, ja uvijek moram odgovoriti točno, ne Jer želim to ono lagat. danas, dobra, prije nego što skrenem na tu temu, Dobro. šta ti misliš, da su ti ljudi koji bi odabrali lakši posao i manje novaca, Dobro. ambiciozni ili ne? Ajoj, kao ne želim osuđivati. Mislim, ne mora znači da nisu ambiciozni. Dobro, ajmo ovak. Šta je od tebi ambiciozna osoba? Isuse Kriste, Je baš li- mi nisi ovo rekao prije epizoda da se pripremim. Je kao to ambiciozna osoba ona koja ganja karijeru Ne. i ona kuća, auto, putovanja i to sve, ili je onak bilo što? Za mene je ambiciozna osoba koja ima nekakav cilj. Meni je svejedno koji je to cilj. Znači, ako mu je cilj oprat pod, on je da, ambiciozna ako osoba. mu je, ne, dobro, ne baš tak, ali tipa ako mu je cilj imati skupi auto, to je njegov cilj, ja se ne miješam, on će sve napraviti da ga dobije, dobro, ako nije ilegalno, ok. Ali ako neka druga osoba kaže da je njoj cilj, ne znam, imati normalan život, odraditi svoj 9 to 5, imati slobodnog vremena za vikend i dalje je ambiciozan. Pa da. Tak Zato baš gledam jer kao danas je modern taj sve Hustle više, culture. Da, hustle culture, kao ono, dok si u 20-ima radio od 0 do 24, Da. nemoj izlaziti van i to se ne kuriš. I mislim da to dosta utječe na mentalitet Skroz. mladih. Da. I mislim da upravo zato, zbog tog svega i zbog tog interneta, TikToka, jer ono, mislim da ja kak vidim i meni nekad znaju izaći ti videi i to uvijek ima onak hrpu lajka i hrpu komentara, zato što mislim da to tak jako utječe danas na nas, jer znaš ono kao ti vidiš, neko ti na primjer ležiš u krevetu Dobro. i izađe ti takav TikTok i ti se osjećaš kao da si ne znam šta, kao da si Da. loša osoba, kao da ono, takvi TikTokovi su baš napravljeni s tim da te onak Da se zapitaš. Da se zapitaš. A to je, svi znamo da je to samo zato da pokupe lajkove jer to najviše Pa i oni prolazi. zarađuju tih videa. Ali to ti kažem, i onda ti to tvoj psihu ti zna onak malo se zapitaš, vidiš u krevetu i listaš TikTok i onda ti dođe on kao zašto listaš na TikToku, radi nešto, mlad si, odi radi da ti ono, pa tek sam došao s posla. Da, ali mislim da ne samo i na TikToku, nego općenito ta hustle culture, zato što još uvijek živimo u tom nekakvom svijetu di to ako imaš puno obaveza znači... To je cool, ja sam Da, cool. znači da ti imaš, kako se kaže? Da si ti kao nešto... Kako da to stavimo reći? Znači ako imaš puno obaveza znači da si zaposlen, ti si Da, stalno da, busy, si stalno se nešto da. dešava, a ti ne radiš ništa. Kao, Da, moraš se praviti. Da, ne mora biti tak, ali i onda znam po meni jer ja kad sam krenula raditi za sebe, mi je bilo jako teško jer sam ja zapravo sebi popunjavala vrijeme sa glupim zadacima, jer sam bila, kao u glavi mi je bilo ako ja sad danas ne napravim 100 zadataka, ja nisam ništa napravila. Moram nešto raditi. Ali, ono što je logičnije, što zapravo treba učiti ljude, pogotovo tak mlade ljude, je bolje da napraviš jednu pravu stvar dnevno koja će te dovesti negdje nego 100.000 glupih stvari sam da budeš zaposlen. Da. Treba prioritizirati, zapravo vidiš sam je bitno. Ne moram ja sve danas napraviti, ne moram biti busy. Da, znam. Ali mislim da upravo zbog tih takvih TikTokova i to sve ne ljudi padaju u depresiju i to. A zato što to se utječe na mene, možeš ti reći kao ne utječe na mene, ali mislim
mislim, kažem ti, mene isto nekad tako, znaš, dođeš s posla, radiš, ne znam, kak ja radim, od 4:30, stigo si se u 4:30 ujutro i ti dođeš doma i on ti pita, moraš šetiti 0:24. Nekak, sorry, ja bi malo odmorio. A dobro, a to mislim kako ti to uzmeš i kakav ti je algoritam, meni to ne izlazi. A ne, ja kažem, ne kažem sad, ja se maknem s toga, ali prvih par riječi znaš, takvi videi su napravljeni zapravo da te odmah love na... Da, ali to je zapravo, mora biti hook neki, ali to mi je smiješno zato što kao, koja je poanta tog videa sad? Kao šta si ti meni... kao da ljudi to prate, onda oni kao isto, znaš, kao krenu haslat, ali ono... Da, ali kao moramo vidjeti šta je hustle i gdje to nas dovodi zapravo. Hustle sigurno nije na TikToku. Ni na TikToku. Mislim, kao je, ako ima ljudi što objavljuju 15 videa dnevno, ali... Da, ali ko što rekao, ja sam više osoba koja voli, kako se kaže, minimalni input, veći output. U smislu da ja čim manje napravim, čim više od toga dobijem. A ko da mislim da je upravo zbog toga taj TikTok kao i dosta upropastio, znaš pogotovo kad neko uspije recimo, ili dosta ljudi na tom TikToku prodaju maglu. Pa i ne samo na TikToku, Mati. Ne, ali kažem, sad pošto pričamo o tom TikToku i kojiš upravo to dosta utječe onda na ljude i to ne znam zašto je uopće postao popularno taj hustle mentality. Ok, niko ne kaže da ti trebaš doma ležati i biti u krevetu cijeli dan i to sve ne, ali mi za ljudi to uzimaju predoslovno. Tu hustle mentality, kao ja sad moram raditi nešto, ne mogu sad vremena sad ležati na krevetu, ne da Bog da se tak nešto desi i to zapravo dosta da ljudi mentalno ode. I to je posto tako velik problem, pogotovo zato što znam recimo u Austriji statistički čak ja mislim da je ove godine bilo, to jest prošle godine, da se povećala rata burnoutova, što se tiče pogotovo velikih firmi i tak nekih branža gdje jednostavno moraš puno raditi ili gdje ljudi općenito puno rade. I nekako mi je to logično, ako imamo kulturu u kojoj mi govorimo ljudima, ti moraš raditi 60 sati tjedno, inače si niko i ništa, mi je logično će svi otići u burnout. To je onako, kada neko pita šta radiš danas popodne, ti kažeš ništa, kak ništa. Da. Da, tak da. I kao, ja sam isto, znala mi nekad biti tipa kad me neko pita kao šta imaš u planu, ne znam, za ovaj tjedan ili nešto, ili kao kad si slobodno, ja kažem kao nemam niš previše u planu i kao kako misliš nemaš previše u planu. I onda ti on krene jedan moj dan ovo, jedan dan ovo. Da, i onda je meni kriver kao kaj sam trebala izmisliti nešto, kao ja sam svoje obavila. Moraš se praviti. Tak da. I onda Boga ti kažeš ne, slobodan sam. Da, tak da nisam fan. Ne, to sam se sjetio, danas mi je točno izašao jedan TikTok. Opet. I neki dečko je pričao o tome kao savjeti za ljude u 20-ima i pisalo je on je pričao o tome da nije loše, kao da nema ništa loše u renti, kao rentanje stana, jer danas su svi mladi zakucali da mora imati kuću i ne znam, stan do 30. Taj video sam ja vidjela. I to se ne, i onda on je rekao kao da, kao rentanje, kao mislim, nije loše, nije dobro, jer ti kao plaćaš nešto što nije tvoje, ali opet ima i prednosti, normalno, i onda kao da ljudi ganjaju te kuće i stanove i to se ne, kao sam zato da možeš reći da je moje, mislim da, kao da ne plaćaš ti rentu, kužena sve to stoji. Imanje kuće, velika prednost i financijski, to sve ne, i što ranije otplatiš, to će ti biti bolje dok još možeš raditi, to sve ne, ali isto tako ne kužim čemu toliko forsiranje toga. Zato što mislim da ljudima još uvijek ostalo od prijašnjih generacija gdje je the goal bio da ti imaš svoju kuću, svoj stan, da ti imaš nešto svoje. Ali dobro, kad danas... Što je okej. Ali kao ne moram ja svoje 20 dati za to da ja sad radim samo da bi imala nešto svoje, što na kraju dana ja možda neću to htjeti za 10 godina. Da, ko zna, možda ne doživiš sljedećih 10 godina. Ko zna. Kao ne, to je šta je to? Da, to mislim da je to ostalo, ali to ne možeš, to je dosta pokupilo se od starih ljudi, starih generacija, ali opet ne možeš uspoređivati, na primjer, cijene danas i prije, znači, mislim, dobro, koliko to je zvučalo sad, kao nećemo sad govoriti koliko su prije plaće bile, koliko je sad su normalno veći i to se ne, ali isto dosta sve skuplje. I mislim da prije češće bilo da žena doma sa djecom kuha, sprema i to sve ne, dok jedna osoba radi i svejedno imaju svoju kuću i to sve, ali danas je to jako teško. Danas dvije osobe rade. Da, danas kad dvije osobe rade je to svejedno dosta teško u sve te cijene koje ti zapravo imaš i koliko ljudi uopće može dobiti kredit sa današnjim plaćama. Na primjer, ako neko ima plaću, ne znam, 1300-400 eura,
ako ti treba za kredit 200.000 eura, kojiš 200.000 eura, ako ti nećeš renovirati kuću, ne znam nešto sve ne, mislim, dosta je teško i onda plaćati kredit, ima takav neki posao i još onda živjeti s tim i ima, ne znam, hobije i nemoguće. Život. Da, normalno sve to stoji, onda ti ljudi kažu pa nađi posao koji je bolje plaćen, nije hoće stvar u tome. Ali neki ni ne mogu naći posao koji se bolje plaća. Ali onda kad vidiš te videe, ljudi onda se zapitaš i upravo zbog toga dolazimo do problema sa svime, sa svim životom i sad ljudi malo previše filozofiraju, ja bih rekao da bi se ljudi trebali malo opustiti. Takvi videi, nekog radi takav vide zarađuje na njima. Da, to je sve što ću samo reći. zbog toga da proda tu neku maglu, da se ljudi zapale. Isto kao što ljudi prodaju kurseve ili tečajeve, ne znam, napravi, ne znam, bit ćeš bogat sa mnom u 3 dana, ti da si bogat, ti ne bi meni prodavao tečaj. Ali one su dobre osobe i žele pomoći tebi. Da, onda može besplatno. Istina, ima nešto i o tome, Eto, tako ali zašto kad on tu može ipak ucijeni svoje vrijeme i svoj rad? Ali on mene uči kako je biti bogat. Dobro, to znači da je on bogat. Dobro? I zašto da on meni prodaje nešto, ako je on već bogat? Pa pare ljudi su pohlepni. Ne, nego ja, znači prodaje maglu. Dobro, da se vratimo, ambiciozna osoba, znači ne mora za tebe biti, ne mora imati veze sa novcima, ja se slažem s tim. Za meni, na primjer, ambiciozna osoba, recimo ti sad meni kažeš, neću ništa raditi u životu, dobro, ali hoću istrčati maraton. Primjer, sport, znači nemaš nikakve financijske koristi od toga, nemaš apsolutno nikakve koristi od toga kao... Da, niš, novaca, nije ovak. Ja bih sve rekao da si ti ambiciozna osoba jer ipak imaš neki cilj koji si ti postavio u životu. Naprimjer, nekom je cilj si kupiti recimo sad, neku kompjuter, auto, bicikl. Jer neko radi posao, ima posao, štedi i to se ne, upravo za to po meni to ambiciozno osoba, jer ipak ima neki cilj, ali da, znači drago mi je da stojimo na istoj nozi, da ne mora biti vezano sve, da ne mora biti sve vezano za posao i kuća i stan i auto i to sve ne. Jer mislim da danas, ne mislim da sam to baš vidio negdje. U biti da je u komentarima tog videa, kako je on rekao, kao rentajte, kao celite se što prije od svojih i rentajte, da nije uopće zapravo ništa toliko loše, jer kad pogledaš ti imaš slobodu življenja da ti god doćeš. Apsolutno, ukoliko se nešto tebi desi danas do sutra da ti trebaš novce, prije ćeš prodat skupi auto nego skupi stan. Tako da kupi skupi auto. Nećemo sad pričati o šta je bolje kupiti. Ne u tom smislu, nego u smislu kao da je to ipak nešto što te veže. Jer ako tebi treba hitno novci, onda je puno si fleksibilniji. I naprijed kupiš kuću u Gracu i za 2 godine si više ne da živjeti u Gracu. Kao mislim, ti možeš prodati. Ali rekao bi veća je zizancija u vezi toga da ne psujemo. Da, zašto ne bi psovali? Pa ne znam, mi smo friendly. Nismo. Dobro, ajde da se vratimo na te ambiciozne osobe i to se ne, to će ne maknemo se od tih, vratimo se na posao i to se ne. Jel bi ti ikad mogao raditi na sezoni, samo sezonske poslove? Pošto si rekao da neće raditi na puno radno vrijeme. Da. I bi radila na sezonske poslove. Pa ako ne moram ne bi. Ovisi šta, recimo, znaš gdje bi se vidjela? Vidjela bi se u nekom hotelu kod dječji animator. To mi je jako cool posao. Ne klaun, nego animator. Pa mislim zvuči zabavno. To mi je jako cool posao zato što znam da su oni koliko toliko plaćeni i relativno su fleksibilni. Oni imaju 2 smjene, ujutro i popodne kad su djeca tamo i to je to. I zabavno, ti imaš grupu ljudi jer imaš druge animatore. Ne zvuči zabavno. I mislim da je dosta cool. Tak pogotovo ako vidiš da su onak djeca, da se zabavljaju, one ti možda i draže. Da. A dobro, znači, ljetni ili zimski rade? Jel bi ti rađe ljetni ili su zimni? Ljetni, ljeto. Zašto znam da ljude koji rade samo po sezonama? Da. Pa, mislim, ne znam ja osobno, ali znam da postoje takvi ljudi. To se isplati, mislim, vjerojatno. Možda je, a mislim, sigurno se isplati. Mislim, ovisi kako nađeš, da. Di radiš. Jer, na primjer, ne isplati se ako ti sad dođeš sa sezone mrtav, onak, psihički, fizički, to se ne u tom smislu, nego kažem da se njima isplati financijski raditi samo 6 mjeseci, onda bi 6 mjeseci doma. Pa da, možda ne radi, možda nije cijelo 6 mjeseci doma ne gradi onda neki normalan posao, ovo, na primjer, ne, baš jako puno ljudi koji ne radi. Znam koji rade sam sezonu i onda su doma, čekaju drugu sezonu. Ali, pa mislim, ali da, dobro, današnjim cijenama, ako nemaš, na primjer, ako imaš svoju kuću, mi znam da.
Ja bi tak radio, 100%. Da, ali mislim da neko ko ode recimo u sezonu po zimi, pogotovo na skijališta, da oni jako puno zarade. Da. I da onda s tim novcima da oni mogu lagodno živjeti 5 mjeseci Da, doma. ne moraš. A dobro, zato što većinom su na tim poslima kao naš smještaj već uključen. Upravo zbog toga. I hrana većinom. A mislim da. Mislim, ovisi di si. Ako sad pričamo o Hrvatskoj na moru, onda ne bi rekla. Pa ne znam, ne bi znao, ali koliko sam čitao stalno po tim, jer to je sad trenutno aktualno dosta po internetu, to se ne te sezonski poslovi, to se ne, znaš kad mi je bilo sezonski raditi cool? Dok si klinac. Dobro. Jer kao, na primjer, moja sestrična, ona sad ide raditi kao taj neki ljetni posao, Dobro. 2 mjeseca sa svojim frendicama. Da, dobro, to je cool. Kojiš, jer ti kao imaš manje obaveze nego kao normalan radnik, neće li toliko iskorištavati, jer ona kao, znaš, ne znam da to ide preko škola, ali ne, mislim da ide. Mislim da da. I onda kažu ja i zabavni, zaradit će si novce, sa svojim trenicama si, a ovak inače, naprimjer, da ja sad odem 6 mjeseci negdje radit, ne bi baš volio. Eventualno zimski nešto, mislim da je manje, možda lakše. Ja ne bi zimi nikad. Zato što mi je tek ta depresivna. Zamislim da sam još negdje 6 mjeseci gdje ne znam nikoga. Ovako ljeto bar znaš da su ljudi, uvijek nađeš nekog. Pa ljudi zimi su ne znam. ljudi. A kažeš da su oni svi uvijek ljudi. Znam, ali ne znam, nisam fan. Nisi fan sezonskih radnika? Ne, nisam fan rada u zimi, jazovac. O Bože. Dobro. Sam već rekli da ljudi su dobro zarađuju na tome. Šta više je to zato što su cijene dosta visoke, pa onda mogu imati takve plaće. Kako misliš? Pa kao su cijene na sezoni, ljetnoj sezoni prenapuhane. Da, apsolutno. Znači, cijene u sezoni, to ne može normalno čovjek sebi isfinancirati u današnje vrijeme. Ako može, ajde. A vidi šta, znaš šta, ljudi bi se trebali prilagoditi svojim troškovima. Od koga si to čuo? Ne znam, to sam čuo na TikToku. To si mi jučer pričao da si čuo od nekog. Ne, prekjučer. Da, vidio sam jedan video mi je izašao na TikToku i taj lik mi je onako, simpa mi je lik dosta, zato što ne prode maglu, nego priča realno, mislim... A kako ti znaš? A dobro, mislim, sviđa mi se, meni se osobno sviđa to što on kaže, jer mislim da imamo slično razmišljanje. I on je rekao da bi ljudi bili sretni u životu, da se prilagode svojim financijskim mogućnostima. Naprimjer, da ne nekako zarađa, ne znam, 2000 eura, da vozi auto od 70.000 eura. Dok uz to mora rentati stan i to se ne, jer onda ti ode ti sve na auto. I što je normalno, i to normalno se ide, znači ti si rekao kao da ljudi bi trebali biti sretni onak i imati neku ambiciju. Naprimjer, njemu je ambicija voditi skupi auto. Dobro. Sve to stoji, ali ako ti sad hoćeš riskirat, točnije ako ti želiš se upustiti u te neke svoje financijske pothvate sa skupim autima koje si jednostavno ne možeš priuštiti, ali onda ne ostane ti ništa, jer si onda zapravo hoćeš sretan, ako moraš brinuti, hoćeš imat za jesti i hoćeš moći platiti stan, ako ti se auto pokvari, recimo. Da, ja mislim da je jako tanka linija između onoga šta si ja sad zapravo mogu priuštiti, a šta sam izgleda tak, jer mogu ja reći, gle, ja sad radim, mogu ja sebi uzeti pršija na leasing. Mogu, ali ko će ga plaćat? Kao mogu ga ja plaćati, ali kako ću ja platiti druge troške? Ljudi to ne gledaju, ljudi gledaju, imam kredit, odem u banku, uzmem kredit, ja imam svoj auto. A druge stvari, tako da mislim da... Da, danas je, mislim da ako radiš na puno radno vrijeme, dosta lagano dobiti kredit, pogotovo za auto. Za stan, to ne, to smo rekli, to je vjerojatno malo teže, ali za auto, mislim da ti to svako, mislim... radiš i uštediš, ne znam, par mjeseci novce, to možeš dati kao neki depozit, kao odmah, i mislim da možeš dobiti auto od 60-70 tisuća eura kada god doćeš na leasing, kredit. Da. Tako da, ali onda da se vratimo i to mislim da je kao da bi ljudi trebali živjeti, da bi bili sretni da žive unutar svojih financijskih mogućnosti i mislim da je to tako istinito da ljudi nisu ni svjesni, toga niko ne razmišlja. Pa ali to mi je logično, ali opet s druge strane kao, ja sad kažem, ne znam, ja ne zarađujem dovoljno, ja si mogu priuštiti neki stari auto, ne znam, auto stari 15 godina, ali bar imam auto, dobro, ali ja se ne sjećam sretno u tom auto. Pa dobro, ali, mislim, sve dostoji, ali kaže, onda radiš, štediš, da imaš. Naprimjer, budi ambiciozan da štediš novce da si kupiš auto koji ti hoćeš, ne na kredit,
Znači, Aha, jer ti, u na primjer, kešu. sad ako štediš novce i kupiš si auto koji ti želiš, ti nemaš nikakvih obaveza više ga plaćati Pa svaki to je. mjesec. Znači da ipak živiš u tim svojim nekim svojim financijskim mogućnostima, jer i dalje primaš plaću svaki mjesec, a ne moraš auto plaćati svaki mjesec. Ali dodatno. ne znam koliko je financijski pametno kupiti auto u kešu. A pa dobro, to je sad pitanje dalje, ali... Za financijske Ali savjetnike. mislim da mi je, mislim, ako nemaš nikakvih planova za te novce koje bi potrošio, na primjer ti sad imaš 70.000 eura u banci Dobro, i nemaš, i sam ti stoje na računu, dobro. ja bi si kupio auto. Možda sigurno ne bi potrošio svih 70.000. Onda moraš imati više. Pa dobro, ali onda bi štedio više da ipak bi ostavio taj neki dio bi ostavio na računu ili uložio te novce. Ne bi Znaš potrošio, šta, ne ne bi znam. išao all in, recimo sad imam 100.000, ja ću 99,5 ubaciti u auta. Da, dobro, da, to ne. Ali ne znam, meni bi bilo žao dati odjednom toliko novaca. Kako kogod da imam, ne znam. A dobro, ali mogla. možda čak da imam sad za cijeli auto odjednom ga kupit, Dobro? onda bi možda i uzeo na kredit, ali svejedno znam da ga imam za kupit. Da, pa to Kužiš? da, tako Jer da. onda, kojiš imaš, nije da si ti priuštio nešto što ne možeš platiti. Da, to da. Jer ti, na primjer, sad imaš 50.000 eura na računu i hoćeš auto od 60, recimo, 70. Ti uzmeš, ne znam, platiš odmah 20.000 Da, i i da se otplaćaš doplatiš. odmah, opet imaš neku lovu, ako ostaneš bez posla, ako treba auto Da. popraviti, to se ne. Ali to je svejedno i dalje življenje unutar svojih financijskih mogućnosti, jer ti imaš dovoljno novaca da Da. se ne moraš brinuti ako se nešto desi ili kužiš. Pa da sam mislila da je to ljudima logično da žive. Pa nije baš, ja mislim da ljudi onak žive dosta od plaće do plaće ili da pri kraju mjeseca već moraju gledat šta će kupiti to sve. Da, to mi je, kao ne znam, ja to recimo, ja sam odrasla u Austriji, na meni to bila nepoznanica. Meni je uvijek bilo ok, imaš, kao i svi moji prijatelji, uvijek imaš novce na štednji i nikad ne živiš od plaće do plaće. Da, imaš tako sam novce odrasla, koje takva je bila kultura i kažem, tako je bilo u mom društvu uvijek. I onda u Hrvatskoj sam doživjela taj neki kulturološki šok gdje su mi prijatelji rekli ili su kao pričali da su plaće toliko male da ti niti ne možeš zapravo uštediti ništa. I kao ok, wow, to je teško. A, mislim, to je... A nije, dobro, mislim, ljudi danas rade i poslove sa strane i to sve ne. Ma, apsolutno, znam da se može, ali kažem da mi je to baš ono čudan pojam da ti živiš od plaće do plaće, jer ne znam kak je to, hvala Bogu, ali... Flex. Ne u tom smislu, nego u smislu Sorry, da ja kao... sam odrasla u Austriji i ja imam ove i takse slušaj jedna me, i ja slušaj štedim me. svaki mjesec i ja radim samo za sve, ja ne želim Slušaj raditi, me. ja ništa ne radim i ja imam novaca O, i ja baš ispadam razmažena u ovom Da, podcastu, a jako je. nisam. Ne, ja sam mislila to u smislu ako sad pričamo o ljudima koji mogu štediti, a i dalje odlučuju štede, živjeti od plaće da. do plaće. Da mi je to neka A dobro, tanka je nepoznanica. granica kao naš uživati u životu. Da, i bit bez para. Da, mislim, zato što ja recimo, a dobro, čekaj, ja sa svojom plaćom, što više da živim unutar svojih financijskih mogućnosti. Možda čak i premalo. Da, to sam baš htjela reći. Da, a ti si, znači mi smo u vezi, ti si ona osoba koja voli trošiti novce, Da. sam ona osoba koja ne voli trošiti novce. Ti si moj financijski Znači ne da ne volim, nego ono pazim na šta trošim svoje novce, dok ti ne Ali paziš ne toliko. voliš. Ali i ne volim. Da, ne voliš trošiti, ja sam uvijek, ti si uvijek glas razuma u vezi, ali ja sam uvijek ta radi koja je tebi zabavna. Kužiš, jer ja Ne. uvijek kažem, hoćemo ovo A dobro, ili samo ja blokiram meni je nešto. zabava i sjediti doma i boljeti u zid. Pa ali to nije zabava za nas dvoje. A dobro, to je došto. Znači, ljepše ti je sjedit i boljeti u zid nego sjedit negdje na plaži u Španjolskoj. Ne, Eto, ne, ali riješeno. zabava, ja, kao što već rekao, sam vrlo jednostavna osoba i ne trebaju mi novci toliko da se zabavim. Ok, sorry filozof. To su svi a to svi znaju. Pa znaju, ali to ne znači da kad imaš novce da ih ne A trošiš. ne, ti si ta osoba koja kad imaš novce ti ih moraš potrošiti. Nije, to apsolutno nije istina. Ne da Ovo moraš, sad stvarno lažeš. nek da želiš. Ne. Da. Ne, ja sam osoba... Znači, postoji ti ovak, imaš osobu koja je jako dobro u štednji, ima ono baš puno ušteđeno i baš stvarno gleda na svoje troškove, onda imaš neutralnu osobu koja je ono, ili na I nuli, troši ili i malo štedi. uštedi, da, i troši i štedi, i osoba koja je jako loša sa financijama. Ja sam između ove srednje i gornje. Tak da znaš. Zašto se to tak smiješno? Ajde pokaži svoj bankovni račun. Pa hoćeš? Ajde. Neću. Ajde. Ne, šalimo se malo. Da, mislim, ne, rekao bi ovako, ja bih rekao za tebe da si ti puno bolja sa financijama sada nego prije
2-3 godine. Da, pa logično, tad sam bila mlada. A dobro, ja se sjećam još uvijek imam traume od toga. Od čega? Od čega ti imaš traume? Od tvojih impulzivnih troškova. Koje su bile Ne, Helena je tip impulzivne osobe koji uvijek mora ići negdje. Ti si taj tip pa to je osobe. istina. I na to, mi da dobro, na to općenito najviše trošimo novac. Da. Naprimjer, sad imamo produženi vikend, ja kažem, super, ajmo ostati doma. Helena, ne, već je isplanirala put, već je ona negdje. Mi smo već na putu za Španjolsku. Ali to sam mislio ono, kad kažem da se novci moraju potrošiti na tom. Da ti si ta osoba koja ne može sjediti doma, nek mora ići negdje i trošiti novce. Da, ali ti to, znači mi smo... Pa ja možda to sad ispala slušaj, ti to gledaš kao trošenje novaca, a to gledam kao iskustvo. Ne, ali ozbiljno. Ne, ti si u startu ta osoba koja kaže, ja na ovo moram potrošiti novce. A ja sam ta osoba koja u startu kaže, gle, bit će nam super, okej. Ajmo potrošiti. Ne, okej, platit ćemo, ali vidiš ti dalje pričaš o trošenju novaca. Tebi je samo to fokus. Pa, ti imaš neki dublji problem u glavi. Ozbiljno ti kažem. Ako hoćete ići negdje, samo nećemo. I čak se mene pita, ne idemo negdje. Matija treba za noge vući, man. Ne, ja samo gledam na šta, pazim na šta trošim svoje teško zarađene novce. Dobro, okej, fair, uvijek treba paziti trošiš, ali lijepo imati iskustva od 20 godinama. Pa je, ali... Drugo bi bilo da ja sad odem u shopping i potrošim 300 eura. 300 eura nije ništa shoppingu danas, 5 majici i ode. Dobro, ja da potrošim 500 eura. A ovak dam 500 eura i odem negdje na 5 dana. Da, ne ideš. Danas teško, 5 dana bez 500 eura. No nemoj. Hoćeš vidjeti, hoćeš da organiziram nešto. Evo, idemo na neko putovanje i ti organiziraš za 500 eura. Nas dvoje. Ne, dobro da je malo krivo ispala. 500 eura po osobi. Helena je takva osoba da uvijek troši novce na to sam mislio. Na iskustva. Da uvijek moraš biti u pokretu i negdje ići, to sam mislio. Neću to dati iskustvo. Nego šta je? Gušit ću se. Ali da, uglavnom, ja sam osoba koja voli putovati, to se ne, ali nije da moram uvijek negdje ići. Ne moramo svaki produžen vikend moramo ići negdje, ja nisam takva osoba. Ja ću rado ići negdje, ali nije mi to onak, moram ići. Produžen vikend moram ići. To smo već pričali u prošlom podcastu na ispovjestima. Ti si taj koji svaki dan radi negdje drugdje 8,5 sati, ja sam tako radio doma svaki dan. Da, pa i onda kad dobijem vikend, ja hoću ići negdje, hoću preživjeti. Da, hoću samo otići. To je prvo, a drugo volim kad mi skupa provodimo vrijeme negdje gdje nije doma. Jer ja sam mišljenja da je drugčija dinamika kad smo mi doma u stanu skupa i kad smo negdje na putu ili negdje na izletu. A to je, da što je okruženje drugačije i to se ne... Eto, riješeno. Dobro, onda šta misliš jesu, znači ti bi rekao, a da što nešto su putovanja financijski dobra odluka ili loša? Najbolja koju možeš napraviti. Ozbiljno. Pa mislim, ne bi rekao najbolja, ali umjer onog što platiš i dobiješ. Da, ali ja mislim da imaš novce, višak novaca, me to tak nazvat, i da biraš u šta ćeš potrošiti uvijek u putovanja, uvijek u iskustva, jer tu i ti imaš nešto od toga. Ok, ako sad kupim novi mobitel, bit će mi super prvo 2 dana, ok, dobro. A ovako sam naučila nešto, ja sam upoznala druge kulture. A ne znam zašto je tako smiješno kad je istina. Ne, smiješno je kakva priča. Pa mislim, ne, moraš upoznat druge kulture. Evo. Vidiš ko neki boomer, moram poznat druge kulture. Putem u Hrvatsku more, u Opatija bilo, poznat druge kulture. To kažeš? Ne, mislim da stvara druge kulture. Tipa Egipat. Znaš se kada svako malo još Egipat. Dobro, žuciraš me. Helena putovanja poznala druge kulture, Italija i Hrvatska. Oprosti, molim te. U koliko sam zemlja bila? Ne znam, Dora je sad kao sad prijeću na flex. Nije flex. Nego manjaš moje vrijednost. Ne, kažem, putovanja su mislim dobar zato što mislim da je to dosta dobar način za uložiti višak novaca nego si kupiti nešto materijalno. To sam ja rekla istinitim riječima. I onda si se smija. Skrenuli smo za te, a kad si ti krenula malo si to nekak filozofski rekla. Pa dobro, ali znaš me. Znaš kako ja pričam. Dobro, zaboravi. Dobro, filozof.
Ok, boomer, nastavi. Ali nije smiješno. Dobro, ok, vratimo se na temu. Šta više su putovanja overrated ili underrated? Kao, zato što mislim da je to postalo među mladima sad dosta popularna, među starima nije to bila, mislim Nije, da. kako kojima, ali koliko ja znam, koliko sam ja upoznat sa svojim krugovima, to sve ne mislim da je sad popularnije nego prije. A je, zato što danas imaš više mogućnosti nego Dobro, prije ali 10 godina. Underrated ili overrated? Meni je to osim zato što postoje ljudi koji to ne vole, ja to apsolutno respektiram. Ali glupo mi je kad nečemu ne daš šansu, nego samo imaš mišljenje. Kad neko kaže... Šta misliš? Reci. Ne, reci. Ne, pa kao kad neko kaže ja mrzim putovat, a najdalje šta je išao je 2 sata do mora. Pa kao to možda nije zato i put. mrzi putovanje. Pa dobro, ali onda odeš negdje avionom recimo, i to je drugo. A dobro, a šta misliš zašto ljudi ne vole putovat? Ti koji ne vole. Zato što... Koji je to mindset, koji je to izgovor? Je skupo. Ovisi... Ne rekao da je skupo, nego moraš potrošiti višak malo moraš više novaca. potrošiti novce, do toga je. Misliš? To je prvo. Kao? A druga stvar, jednostavno ti uzme vremena i neko ko se ne snalazi, neko ko... Naporno mu je to organizirati. naporno mu je. I ona tipa, ne znam, sad ti ako radiš tak neki fizički posao i imaš, ne znam, 2 tjedna u ljeto slobodno, ti odeš na 2 tjedna putovat, ti ćeš se vratiti umorniji doma. I onda nekome ko je htio uzeti taj godišnji da odmori, onda shvaćam da nije baš... A zato se zove godišnji odmor. Odmor, točno. Točno. Naravno mi znači da je to najviše zbog to kao nekog napora. A mislim da se isplati biti umoran da upoznaš nešto novo. Ja mislim da da, ali kažem to je opet osobno. Ako ti to ne želiš, onda ćeš se tako i ponašat. Kao ako ti kažeš ja to ne želim, ja to ne volim, tak će ti onda i biti. A mislim biti. da, tak ćeš si složiti u glavi i jednostavno nikad. A kažem, ne, meni je samo smiješno kad ljudi kažu da ne voli putovat, a nikad nije putovao. Pa to sam ja rekla. Ko za sve stvari, ako nisi probao, kao zašto imaš mišljenja o tome? I kad ga neko pita zašto, onda nema neki odgovor, nego ono najljepši mi je doma. Da. Mislim kao lijepo je doma jer ona kao tvoje doma si naš ona kao odmorit, nemaš kao obaveze i to se ne, ali nije ni ružno putovat. Mislim više ti ideš. Pa nije ružno svakako vidiš nešto. Znači putovanja su, a mislim da putovanja su underrated jer dosta možeš, mislim ne samo što naučit, nego kao možda nađeš nešto, neku kao smisao u životu dalje. Da, pa da. Možda ti može, ne znam, vidiš nešto i odlučiš onda odjednom ja bi se tu preselio, znaš ono i tako. I vidiš malo drugčiji mindset. Da, i možda naučiš razmišljati na neki drugi način kad vidiš kako drugi ljudi funkcioniraju, ako poznaš nekog novog na putovanju. A na kraju krajeva vidio sam i milion puta da je neko upoznao svoju drugu polovicu na putovanju, pa je ona su, znaš, ono, žive sredno, prijatelje, iskustva, nove hrano, jela i na kraju, naprimjer, odeš u neki, ne znam, u Španjolsku i odeš tamo i probaš nešto fino i odlučiš se baviti time, otvoriš neki njihov restoran u Zagrebu. Eto. To je dobra biznis ideja. Ne znam kakva je konkurencija trenutno u Zagrebu, tako da... Sva dobro, to je, pošto je Zagreb veliki grad, možda sam trebao neki manji grad otići koji nema toliko izbora. Čakovec. Ok. Nećemo, Čakovac nam je preblizu. Negdje. Onda ne znam, onda ne mogu pomoći. Dobro. Od svih, pošto si rekla da si ti iskusni putnik, da si puno putovala. Nisam nikad rekla da sam iskusni putnik. Osim Hrvatske i Austrije, ovo će biti malo random, ali koja je po tebi najgori u prometu od svih država u kojima si bio? Italijani, definitivno. Italijani su gori od Egipćana. A dobro, u Egiptu se ne sjećam kad smo bili u busu većina. A ne, ne. Vozili smo se, ali nema toliko prometa. Onda znači, tražimo onda neke kako se to kaže? Prometnije zemlje. Italija, 1/1, nema druge. A u Francuskoj? Normalno voze. Pa nije da su Francuzi isto dosta loši u tom parkingu. Ne može niko biti gore Italijane. A dobro, zato što kad smo bili u Italiji, svaki auto koji smo vidjeli bio ili pogreba, osim ovih najnovijih, više klase, svi su bili pogrebani, oštećeni. Pa nije toga, nego i općenito i kako voze. Probaj doći na Siciliju gdje smo mi bile u Palermo. I sad dođeš u Palermo i to je jedna široka cesta i ima zebra, postoji zebra. Samo niko ne gleda. I svaki prijelaz te ceste, prije svakog prijelaza se ti moraš pomolit, jer ne da ti neće stati, nego će još nagaziti na gas kad te vidi. Pa normalno.
I znači, ti moraš čekati 10 minuta da nema, da se bar malo smanji promet da ti možeš preći cestu. Znači, jedno od najgorih iskustava ikad u prometu. Dobro, znači, a šta misliš da se to kao poveze sa osobnošću? Znaš, onak, pošto tak kao voze, briga ih za sve, kao da su tako opušteni onako općenito u životu. Kao znaš da im je sve jedno, kao da im je tako onda kroz cijeli život sa svim stvarima, da su možda zato kao znaš, kao opušteni narod. Može biti kao tak malo, znaš, kao da mi tipa... sam autom, nema veze. Da, tipa da mi je svejedno kao ok, nema veze, kao to je sam auto, možda, ali s druge strane, oni u prometu svi žure nekud, a Talijani inače uvijek kasne i niko nikad ne žuri, tako da mi nije... Ne ide jedno s drugim. A najbolja? Šta bi rekao da ti je najuređenija bila? Pa mislim, Austrija mi je super. Ne, rekli smo osim Austrije i Hrvatske. Zato šta... Ne znam, ovako mi svi ok voze. Nemam sad da kažem wow. Znači samo Talijani. Da, samo Talijani. Oni su stvarno crne ovce. A da, smo se uopće vozili sa autom? Samo po Italiji. Po Italiji, po Sloveniji. Srbiji. Njemačkoj. A ne... ali to. Nismo Slovačka. A dobro, ali Mađarska. ovak rentakar još nismo negdje bili. Ne, uvijek možeš sa svojim autom. Na Malti smo se uzeli s drugim autom. Ne, nismo. Znači nemaš najbolju, ali najgoru imaš. Da. Da, zato je kad idemo u Italiju, nikad ne idemo sa svojim autom. Išli smo jednom, ali nije bilo baš... Moraš paziti dosta, da. Jer kao uzmeš rentakar i uzmeš osiguranje, onda ti onak sve jedno. Mislim, nije ti sve jedno, ali nije tvoj auto, već si platio, tako da mislim da oni kad rentaš kar već je dosta oštećen. Kad rentaš kar. Kad rentaš auto, onda ti je... Kao, nije ti toliko briga jer ako plati se osiguranje, s razlogom uzmeš onda osiguranje i svejedno ti ako ne pogineš ni ne ozlijediš se, ako ti neko grebe auto ti nije tolika briga. Da, isto. Dobro, a onda jesi ti draže putovanja autom ili avionom? To je teško pitanje. Baš je teško, zato što nisam fan ni jednog ni drugog. Ja bi se voljela teleportirati. Procesa putovanja. Da, ako je moguće. Jer to baš ne volim. Baš mi prije sam jako romantizirala avione. Jako mi je bilo aerodromi i avioni, ti si u zraku, zašto je cool? Wow, bilo je cool. Do mog prvog leta. Kad si dok si klinac, onda je ti si leti avionom. Kao cool ti je kao neko, ti si leti avionom, znaš. Da, i to, i kao nekak je to prije to nije bilo tak često dok nije došao Ryanair. Kuš danas svako može ići avionom. Nije samo Ryanair, danas ih ima više koji su ali je pristupačnije sad nego prije. Ovisi, kao nekak mislim da sam sigurnija ako letim, ali opet i dalje me strah letit. Ali baš me jako me strah voziti s autom. Dobro, ali šta ti je draže? Sad, na primjer, šta ti je draže, da moraš birati autom ili avionom? Avion. Znači, draže ti ići, meni je autom bolje. A zato što je brže i efikasnije, da, ali ako tipa put od 7 sati, onda ne. A je brže? S autom? Da. Ne, ja kažem da je s autom brže i efikasnije. Pa ne, ovisi da ideš, recimo kješ u Španjolsku. Pa dobro, to ne, onda ne. A meni bi dalje bilo autom zabavnije. Ne. Znam kao da je teoretski nisu veće šanse, nego više nesrećima u autima, normalno zato što ih je puno više. A zato što je to logično. Pa je, to je igra brojkama zato što ih je koliko puta više nego aviona. Da, pa da. Ali mi je zabavnije nekak, ja se volim... Zato što ti moraš voziti, moraš radit neš. Pa ne to ne, čak i da ti voziš. Šalim se. A da neko drugi vozi, ne sad bus, nego pa idemo naš 4 frendova recimo. Dobro. Ili ja, ti i još neko. I mislim, ok bi mi bilo voziti, puštaš muziku, zabavljaš se, gledaš nešto novo, ali najdraže mi je normalno voziti, ali najdraža stvar na svijetu, što se tiče vožnja autiju, je voženje auta tamo gdje nikad nisam prije vozio. To ti je najdraža stvar? Najdraža stvar. Lažeš. Šta još? Lažeš, ti si neki dan kad smo išli, ne znam kada je to bilo, u Budimpeštu, si ovak te oblio zno jer nisi znao gdje moraš skrenuti, pa si rekao mrzim voziti tam gdje ne znam voziti. Ne, to. Tako da je ovo fake news. Ne, ja sad to sam već došao tamo. Pa da. Ja govorim za put do tamo, ne kad dođem u grad. Ja sad filozofiram. Nego, na primjer, vožnja negdje gdje nikad nisam išao. Na primjer, sad za koji tjedan idemo u Italiju, idemo autom. Ja si jako veselim tome, ja nikad nisam išao tom cestom. Ne sad da se ja snalazim po cestom. Pa dobro, ali i cijeli put. Ne sad da se ja moram snalaziti po gradu, to se ne, jer ne znam di treba ići milion auti, nego
put, ja sam rekao, najdrža vožnja do tamo, putovanje je do tamo, jer kad dođem tamo ne gotovo putovanje s autom, tam sam već. Pa tako je u životu. Ali kojiš, meni je to najdraže se voziti nekom cestom gdje prije nisam vozio, jer ono kad ti stalno voziš, na primjer mi idemo dosta često u Zagreb, za Hrvatsku, u Međimurje, di god, uvijek se voziš istom cestom, već znaš da ideš, već znaš na pamet put. Da, to je. A ipak da moraš gledati ideš, kad ideš, cool je. Da, i mislim da je kao cool zato što kad se voziš u auto imaš više toga za vidjeti, ali ono vidiš samo oblake. I ono moraš doći na aerodrom, na primjer sad nismo u Gracu. Nema toliko, a Graca nikad nismo letili jer ima mali, ne paša na lokaciji gdje idemo. I sad ti dok dođeš iz Graca do Zagreba, do Beča, di god, iz koje god zračne luke da letiš, iz Slovačke, di god, trebaš se ipak voziti 2 do 3 sata tamo. Da. Trebaš naći parking, znači to moraš gledati prije dana. I još moraš biti 2 sata prije na Još moraš doći 2 sata prije i još u većini, dosta slučajeva on kasnije leti i u dosta slučajeva je bilo da ti, dok sletiš naravno, dok ti izađeš, dok ti prođeš ovo se ne, dok ti dođeš zapravo od aerodroma do grada, ti prođe još sat, 2. Znaš kako sjećaš kad sam ja jednom skoro zakasnila na avion za Italiju kad sam išla iz Barcelone. Ne. Dok sam išla, prekasno sam sjela na bus, to jest bus je kasnio jer je to Španjolska, ja sam mislila da tamo ću doći na vrijeme. Bus je kasnio i meni je let išao za 20 minuta. Znači gate je bio zatvoren. I onda sam trčala kroz aerodrom i onda sam došla na onaj security, sam pitala tetu da me može kroz VIP pustiti, pokazala sam broj leta, pa bila kao, ne znam, kao ajde, trčala sam, bio je last call, tamo sam zatvarali ona za gate i onda me pustila unutra. Scena iz filma. Isuse Kriste, doslovno, znači ne bi to nikad u životu više ponovila. Znači tebi je draže avionom, meni je draže autom, zato idem autom. Da. A ne, pogotovo sad kad imamo kao udobne auto nego onaj stari prije, da, to sad mi je još draže, ali da, eto vi nama recite da li vi više volite putovati, ako volite putovati, ovako prvo mi recite, ako ne volite putovati, zašto ne volite putovati, čem je problem, a drugo, ako volite, da li je to rađe autom ili avionom i sa tim pitanjem završavamo ovu epizodu. Imate šta za reći, imate još ti šta na kraju za reći, neku svoju filozofiju, teoriju zavere? Da, imam, hoću čuti jednu filozofiju. Samo ako je kraća 10 sekundi. Nije. Ne, ali ono kako si rekao da je kao da je tebi draži put od toga da dođeš tamo i da je to mi je baš smiješno, kao tak je stvarno u životu, šta god da radiš uvijek ti je bolji put. Kao uvijek, zato što jako puno ljudi kaže želi tu neku stvar i svi kao ok, sam da prođemo, oni bi svi nekak skočili na cilj, direkt, a zapravo je put najbolje. Razvijaš se ko osoba. Da. Wow. A bi ovo bilo kraće 10 sekundi. Wow, koja je dubokovna tema. Hvala. To je to. Ćao. Ti sad.